Aki baro mentang ilaya yo banya lumplang hang ni kroi ban ayu ya ublei. Ngaya hang ni haga kerteng jongki sister RNDM baro ban priang subha ya pi Archbishop Victor Lingdo wa pi lakloi ban long Nongphlang barang ba jangi haga ni kasngi. Kuble shibun wa pi laklai por nang nakabenta jangi ban ya royal ublei. Ringkat badi Sr.Banrilin, badi Sister Christilyne Khongrymmai. Ipdiang supaya biru barok kilingdo kibadan hang ni kelanda jer keteng iwei baiwei. Bapilap kloi ban pelai dia kapor bakin sajung pi banyak nyarang kat bat kilingdo orang ba ban kerku ya kini ki sister. Ipdiang supha ya imei ipa. Jong li Sister Banrilin, but is Sister Christilyne. Ipriang subhaya hi kihinmen ki para, ki bahayeng bahasem, ki paralok para jor. But baro ya pi kinong hikay, kinong yalam balang, ki bala yalam linti ya kini ki sister, banpoy siya kani kathong, kabamenta kasngi ki lakloy ban IT yaladi SHIJUNOM. Kublay shibun, ya pi imay pa, hamtam Bapila IT yalaki kun ha kajinget selok ba kajing hikai niang jampina du badang red kalasai so mentakasngi tu bleu nang kerku nak kabenta kayeng kasem jopi baro bapinyai roy yai pan bapinya bet ya biang bapinya roy baru pare ha kajing nget ba ha kajing shakri blei. And at the same time, I also warmly welcome all the fathers, sisters, brothers, and well-wishers who are here in our midst today. Thank you for joining us in the celebration of the gift of vocations to our young two women. Your esteemed presence means a lot to our community. I welcome you, dear Sister Pushpa, Flavy, Helen, Miskrit, Sister Joyce Peter and Sister Shiji, who have come all the way from South India to witness and to join us in this day's celebration. Welcome home, dear sisters. And our celebration is complete because you are here, not only today, but also throughout our missionary journey. Last but never the least, I extend our warm welcome to all our RNDM sisters across the congregation who are present with us in spirit and in prayers. Together, as a family, we thank and praise God for on this auspicious day. And as I quote from the congregational chapter, which states that, for us RNDM, fired by the passion and zeal of Euphrasie Barbier, our foundress, our international missionary identity impels us to live interculturally as witnesses of God and as witness of His universal love. As contemplative women, we welcome and participate in the divine missions, flowing out into all creation, calling us to the peripheries in response to the cries of the earth and her inhabitants. Together with Euphrasie, our foundress, today we pray, O love divine, speak through our mouths, look through our eyes, act through our hands and feet. O love divine, think in our minds, love in our hearts, O love divine. Sa shisin pat ipyang supaya pi barok banyas nokti lang hagani kajing duai bat kajing le yang jami. Minta minesdang no yang mas pakun. Haga kerten pa barukun barumek si bakun. Kajina ye chong utrai chong yu Jesu Christ. Kajing ye chong play. Lemba kajing salam chong men si bakun. Ken dandrin kat bat pi baro. Ban wan lang mentaka step
ban yang sakhi nakabanta ini kian mot samla jungi Sr.Banrilin Nongphlang ban Sr. Christilyne Khongrymmai iban on oi yo play SHIJUNOM I play sta provincia by Honang nakabanta kecing pediang sumhai di Barok ku play pada provincia rapor by provincia pateran kifada Barok bananani ki sister joki sengrungnya baper ku play lang me pa joki ni ki amot ki bahia sem ki lok jor pada pi Barok ki parabangai ki walang hani da kecing kemen banya roy dry nakabanta ki ni ki amot bagi saklei di JUBANLAK penonghoi you play SHIJUNOM. Go and make kopara ben kubur bagi long kinopok kenang malong ke belak kaya benaniam ia kecing maya bakoi. Nongphlang kau play penonghoi barok para ki konven kopara Bagaimana possible jas ting perkha lagi tin lagi kam pada kecing lek jas ting lek pala sunga jas ting lek pala sunga jas ting lek pala krawe sunga nama kata kerpat kemaria berbuat kebaya isak tei soti yang kanyal berkerukut pada ki konven kopara badwai atau bentar sunga how try play songi play badan bor baru isne yami adalah makna iki pop chungi punya lam ni baro sha kacing em pom cukut amin. Sr.Banrilin, Sr. Christilyne, Bakaseng Arendiam Korokowai, Balingi Wai Badan Hani, Ublay Kurkulam Yangi, Kamda Gadikasi, Pengiwan Baning Saki, Ya JUBANLAK Jokini Kiatmut. Go Blay Kendra, Melai Kirume Chumi, Ya Kaching Kemen Bagaching Kerku, Banyak nomor bor ki bakai bakia mempat mensin. Dwai ban kacing sayam cakamaria tisuti. Anyata bantin tiangi hagani ka protection basa. Hadu bagina boy sya kacing kahima kacing sup neng jo kacing im laway. Ni pan kani dok try to you just press kun jo me. Obayim basicharkan panme baru men sim bakun. Uplay junam la junam. Kajing muli nar kitab Isaya no yaturska. Umensi
drive lay don hanga. Nama drive ula pensel yang. Ula pa yang banra ya ko bapa syah baduk. Penspanya kita lut kibalat wet. Penyalat ya kajing suspa ha kikoidi. Patya kajing lagi lut ha kiba syah set binding. Pentingnya kita baru kiba snusi. Ban ayah kita kiba yang snusi hasilun kapan sniat ha kejaka udpeng. Kaumnya kajingmen ha kejaka ki umman. Kajangku kajingero ha kejaka kamansil batlo. Humta en sakhot yaki ki jemba kapok belatung da utrai ba enduk petenturom yau. Naba mana utrai ngai ya kajing leho. Ngai saimet ya katu katim berjaga kam bomho. Ngan sa ai bainong yaki da shisha bat ngan sajate jutan badki junom. Ki khon ki seo jompi kin sapaunam hap deng ki jai ben riu. Bat ki khon ki te jompi hap deng ki pai ben riu. Baro ki bayoi kin sa itu ba ki long pai ben riu belakaku da utrai. Ngan sa shatman si kadai ha utrai. Kamen sim junga and sa snukmen how blay junga. Ula sab yanga da ka jankup jong kapok. La kum unang lay turim ubakong da ka pasniat sintiu. La kum kanang lay turim kabaryam kensriam da ki mau koridor. Kumba ka kendew kapan ke kisailum. Kumba ka spare kapan mi ya kabala bet haka. Kumdaru utrai blay. Un sa pintusoy hakman kijat benriu ya kahok bat kajiyaro. Kaktien jong utrai. From the letter of St. Paul to the Philippians. If then there is any encouragement in Christ, any consolation from love, any sharing in the Spirit, any compassion and sympathy, make my joy complete. Be of the same mind, having the same love, being in full accord and of one mind. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility regard others as better than yourselves. Let each of you look not to your own interests, but to the interests of others. Let the same mind be in you that was in Christ Jesus. The word of the Lord. Thanks be to God. Alleluia, alleluia, alleluia.
Gomta ujisu lakhat lang yaki baro bat uloong. Mapi pitip kungo kitu kibadan kabor sensyar. Habreng kiri pertai kipen snow yala kabor halo jengki. Bat kipen paki bakrawatri kile traikle halo jengki. Kani kamdai bandong keruk kamle hapdeng jumpi. Lara unu kuak bandong te udai bandong usyakri ya kiwipat. Lara unu kuak bandong ukli do udai ban syakri ya baro. War kudu breu syam lawan ba anduk syakri ya ulawan ban syakri baban ayala ke jingim ban siuspa yaki bubun. Gagas pejang utrai. I Sister Provincia in Penpau ya ke jing temu jang keseng. Nagabentai Sr.Banrilin, but Sister Mary Christilyne. Jonga kalong ban penbenta ya ka jingle jingkam upres ha kani ka perthei. Ka khot benta ya Sr.Banrilin Nongphlang, but Sister Mary Christilyne Khongrymmai ban bod ya upres ban shakri ya ka balang. Menta ulendo sat on khot ya ke sister. Dak kerteng kabagi kami kikpa kila jib hakasni baptisma jongki. Sr.Banrilin Nongphlang, Hang ne ngadon try. Sister Christilyne Khongrymmai, Hang ni ngadon try. Khon bayi pipan ayu na uplay bat kapalang jamu. Ngapan ban syakri ya ublay. Shilenter ka jing im jonga. Haka jing ya selok riunyang kamaria ki mission. Bakumta ngan penpura janai ya ka jing kentang baptisma jonga. Hadin bangala im da ka babudin kam hajan ya utrai kum ka riunyang bat kam missionary. Ngala raikut menta ban IT yala day baro shi jing im da ka baklay ya ka JUBANLAK ban im soti im duk bat im kongu SHIJUNOM. Ngapan ban sakri yo blay shilenter ka jing im jonga. Ha ka jing ya selok riunyang kamaria commission. Bakumta ngan penpura janai ya ka jing kentang baptisma jonga. Hadin bangala im da bodin kam hajan ya utrai. Karang niang ban commissionary ngalaray kut menta ban IT lagi baro si jing im daga baklay ka JUBANLAK ban im soti im du ban im ko SHIJUNOM. To play ubar ka bo chong man se bakot haga baptisma. Mereka jing pan scam. Ulai pi ka jing matumai. Udia rap ipi ban boy se ka jing day dur. Bang pres lembah kani kaju jutang musia te bapi menta kasngi. Ngisabu ya ble. Kipada baro badan hani kisista baro pi baro prabangai piye. Jagani kasi kaba krau kabai tunan ngar madap de kajing kemen matruai ni kemas bakol. Kemas jom ke final profession na kubunong syarai champi ai kublai pi da kachingi kaptam ye pi baro ki padar e baro ki sister parunge kaptam ki sister RNTM but kaptam be kini ki anmot Sr.Banrilin but sister Christilyne ba klarai kot banglong di Khongrymmai SHIJUNOM lembaga ni kaseng RNTM. Jaga ni ka snem ru ka snem jong ka jing ai mu yo play
ngai mu yo play na kapita ki pada bro sister brother ya pik pai ngai na kapita ka jingai ke baskem ka ba pidan how try jisu dong in play chimot prashisnam balong pai mu yo play na kapita ka jingar ku ki bobon ba haga jim jongi ba man na gasngi daga tin jong play ka ba ki le sno mentan ka kran chapang balapan sle jong play jing play bening kom prophet Isaiah rup wei akan wei kita ke long usyakri by the day jong Isaiah sim David utrai jong Yesus Kristus bak mengiru ngilong ke balapan sle jong play kilim do baro kini balapan sle kisistar lala syapan sle haga baptisma haga jing penskem kilim do syapan sle ru ka jing long ling do balong ki atiar jong play la persle la khot yangi play la persle ngiru ni haban persle kalai ki wei balong ki atiar jingker ku gerdo ye ki wei nama kata yangi la khot ki bala persle jong play kini lai tani kan bala persle ka menta ki beduk au prophet Isaiah yangi la khot balong ki atiar banialam ki beduk Bania pelai do ikoi ka syate syakum bod ki syate syakum kajak bendeu cengi keleng nama kata kali kamram cengi balong ki atiar ban pelai do yaki ki kup chiliang ki sar chiliang ki basitom ki basipa ki basaban ben ki bangat haga jingjen jar harukom babarot badan kam ya cengi ki jingma ka cemu play kini kamram cengi balong ki atiar ban pelai do yaki kadang nok ki balapan sle jong play ngidei na kapenta ki we kini ki armat ru klarai pot ban play JUBANLAK ba SHIJUNOM na kapenta ki we na kapenta ki to balapan kham ti ki kosis tar ye nama kata kali ka si ba sa jumpa ki ka jing khot jong play la jumpa ru ba SHIJUNOM kila khot ka pang ye phi ban charai ki pai ru ngai bagi tu badan kami pi long pide ki belajar jom utrai kum kres balapan sle nak benta kajak benrio banyala kupor babha ki badok ben bena jingai do ikoi di ban ben pek ikmat babana ban ben yasngo ya ki bakulot bater kini ru kidei nama boblei ye yangi nak kata-kata nak sle aru yangi balong kamtam yang kibri bakar pang kamtam pada stream yang kuat jauh play Jesus Christ ban pelayem yang ni ya paro kabamot mengiru lalong bela pensle ban peteng ke kam jauh try Jesus dah kacing ye ban ha kacing ye ban kabau Christ papen yang ni hadu kebekut Christ papen yang ni kata kacing cakri ki wei kepada hukum kepatamai hukum kekrau tabru kacing ye IT unity self sacrificing love berkacing ye syakri servant leadership kene kacing ye IT unity kelapan kemen yau Christ mar kacing suspa ye kajat menreu baro kala urlon nomor kata konsistar bi rangon to ini kan mau berpor bayangi lapan sle do play ban syakri daga jingi IT lade ban Christ maburu ya kacing khot kacing long ningdo jing long dunia ban peteng pian ya kani ko kom jomu kom jok kacing i kani ni kacing kemen jong kacing long dunia jongi ban pidei ban ai ngo yo play shilenter kacing em jong pi ya kacing ai sumha ya kacing nge kacing khot ban long dunia banyo pateng yang kecil ku nekiti jong kecil long dunia balkat ku dok papa kuat Pope Francis hakas na maraja arlo hakas por na nyam ya kamas kat ku peniam doang ikiling do dunia pidei belapan sle tolong ki belapan sle ki wei to kat ku ki wei ko para banget pi baro pada nang kani ke por ni baro ngilong khol kistan ngilong ru ki belapan sle Iki kristal lo la persle, hak si bayo baptisma la persle yang ni, la khona wer ni, banyan sakhi yau Christ Jesus, daga cing ye,
dekat jingeng, dekat ketien, dekat kam, kam tamme, banlek ha, ya kita kibar dan kam kecirap tangi, klep kain seni do, culture, kardan, kecingnya deh, hendai salam sah. Kumtam, kumbara la om mentan kasihkan mau terpang, yakini kianut kisah, bakit syimti ke jismai jingong dunia kabashi junam, kejubanlak cepi, kabalong SHIJUNOM, nenes kemak kidai jong play SHIJUNOM. Hadu jingia, dia nama kata, dorong ke, ban pertuk buat eu, berlong ke menyai ne, agak jing dua, agak jingeng, agak jingye, agak jingkermen. Bak pinjau kita taruh dekat kebawah jong play, agak jing long brio jampi, kes senok au play, bat play serap ipi, penjur ke jing dua, penjur ke jing sana au play, penjur ke jing IT au play. Jing pulih bar, Paulus berkuat perken mau, di Kristana Filipi, bagian ni baru, idei banlong, benai kan nuksa jong Yesus Kristus ke jing sengoret, Yesus Kristus long sengoret, hak jing long play, uhiar sudah percaya, ban pendrit iradi, ban sim jing long brio, nak jing long brio, syak jing long merau, nak jing long merau, syak jing long syakri, jing IT ladi hadu ke jing yak. Dekani kahika ngiru dadau Yesus Kristus ukandra cingi ulek kunta mengiru ilek kunju ban syakri yakiwei ban long ki basoret ban pani berbor ka mensim jing soret hakmat ibobon bala gospel bukhot basim na gospel jo Markus try Yesus long dadau nu kwa ban bot yanga udei ban long basoret ubah syakri Dadak kuat balong ki bakrau dan kam balong ki bakhatel on try Yesus. Long brown syakri ki wei katan ki krau kmat play akmat jo balan balong ki basnoret balong ki basyakri. Kembau Yesus lawan seperti long om ban syakri Henry ban syakri ki wei. Try Yesus la syakri yang hadu kebakut hadu jingyam. Yesus la ya baru ulama begitu berat bawan syu, ulah penkot yang berat di bapan baston, di bajenja di belanot, ulah penyai ke bamala, penyai sel di bakelot, ulah penyai yang berkot, nang tahu ulah berkot pasanya lekot, nang tahu ulah yarap ke bakuk ciniang sem ciniang, ulah sai ke beriu barok, ni ia percaya cengiru, warga jat beriu cengi kau hunu, di basoret ansekan tiu sicerong. Kita sarong seperti yaket. Yitip jika cingim juga Maria seperti balai ublai lakukan tiu nam yaka nama kajing sengoret cangka. Mentapat kelalong berkrautam nakiru koi berah nama kajing ohoi cangka ya ublai. Tuai lakukan nak nuksa ya pi yang ni ibai balai ong berbuat berkrau bang ohoi ya ublai. Kamada terasa berkrau nama kajing syakri cangka ibai. Kecil Arab kekai ki beduk tam, man minta tolong berkerau, hakamat percaya, man kita kau bagi lain, itu begitu ainam, ia kamada terasa. Nang tahu jasa berkut, lapan kut ia kesenam juu, hak pratarik lagi di badim, ia kecing long sore juu, ia kecing syakri juu, ia ki para beliau. Ki akan diam sesat jenong ki kerau, hak kecing ia jadi joki, nama bagi syakri oblay. Syakri para beliau, syakri mission peripher, kum high school, di college, dispensary, kiri konsweb, kilai lokendang kesrat, banela juga ketemu play. Nang kita ni kita kam, sesarbi, kesalong kita kerau, hakamat jom play. Ikut bom yepi rangut, juga center kuwei, ya baru kita padar, kita niam berok, kam tam kani kasnam, itu ayat pang yepi, bagi long kita ngomong yo play. Bat kita terhok dekat jing soret, nak bentar berom, jom play berjong kabalang, jom play kerja yang ibarat, ini roh yang Yesus Kristus. Kon bayi, dekat bab semalam online epi nak kepor, pada kebor ufaitan, pada perslet kentang epi, how play, teh pilarai kot bersisya, pada penjenai yang kini kajing penkentang. Dekat ayat tilut yang ada baru SHIJUNOM how play. Hoi ngalarai kut.
Pilarai kot bada kacirap cublay ban im soti im duk im komo SHIJUNOM kumbau trai cungi ban kami jungu kilale Hoi ngalarai kut. Pilarai kot ban im baro syirta hakani kajislok arentiam kawai kacingi hakacimot ciperkat hakikam kicam barhala ki para riuniam baro Hoi ngalarai kut. Yang kani kajislok naseng ban prei nakabanta ki betuk ki baduna jinang diktep ki basa de ba ki wei ki kam ki ba penkiu ya ki duk ki sok Pilarai kot ban im sngi baro syirta nakabanta ki pa chumplay ban penerolong jika sainter jogo lemba kani kajislok Hoi ngalarai kut dah jirap ulai. Tau play kubalas dang ya kani ka kamba kamsan daga bajet kerpang ya pi na kabanta ka hima jumu unjai teng ban penkura ya ka hadu kasngi bau trai Jesus kunwan piang haga puram Ni semua ya ulai. long balakar ku ka trinity bukhon na kabanta ke cingai ei ka bala thesei Halor Sr.Banrilin Nongphlang, Bagi Sr. Mary Christilyne Khongrymmai. Kibahatin balapin kau kemai kilamba ke baptisma. Kikwa mentaban pencanai ke cingai baptisma deka bahai tilur yaladi haublai lengba ke JUBANLAK ke SHIJUNOM. Dongin mentangin kerpa jublai deka cingai sai jong kemaria suci ban borok kirkuat. Baun katku un banun san bodeki kena makin la ban yang scam ban yaine hakani ke JUBANLAK baun sete bakti Katba kinong ruwai ya kilitani kirukun Sr.Banrilin but Sr. Mary Christilyne kindem peluk dakajin ngawren Kani kadai kadak jong kajing long sudah jongki. ko para bayi how Christ Jesus ngin wai play pa badan bor ka benta ki sakri jumu Sr.Banrilin Nongphlang ba Sr. Mary Christilyne Khongrymmai yake ba la khot ban bor yau Christ ha ka chingim runiam ha ka chingiex bun jumu Ungat ko ya ki da ka ching e jumu bagun pans kham ya ki ha ka chingrai kot ka chong ki domenta ninya dem ko siu bala bala tuai pat la ba chuyen ro dom la dem ko siu ileng do chung iru in na ba chuyen da de la ba dem ko siu Ooh,
Sr.Banrilin và Sister Mary Christilyne Kin clay ya jing smai JUBANLAK SHIJUNOM Hakmat kabalam bat kipai chong ulay Rengkat ki mombati ba me Kin dem kho siu hakmat Sister Provincial bat clay ya jing smai JUBANLAK reunion bala shutho daga ktila jong la karpat ya phi kipai ba banduai halamin sim nakabenta jongki Hakakerten jong ukpa, bat ukhun, bat umensiem bakun. Koblei bam jukut, melakot yanga, ban bud ya ujisu, daka jing SHIJUNOM. Menta, nga ka Sr.Banrilin Nongphlang, RNDM. Hakmat jong pi sister, baya hulang Nongphlang, RNDM. Nong mi khmat jong ka jing ya selok, haka dong mi ni basyatay. Nga klay, ya ka jing smai JUBANLAK, ban im soti, im duk, ban im kongu SHIJUNOM, kat kum ka kot riti, jong ka jing ya selok, ki sister, ka Maria, ki mission. Hesbun hanga koblay, ka jing ay ban shon syak ya ka ne ka JUBANLAK, makan yay long ka dak ka shin, bamla ban pendam, kat ban ngadam dol, hakane ka perthei. Ban penyar, ya ka mission blay, bau khun jong me, ula sen nung rim, shuwa ba unkil shabneng. Me bneng ba bat ba syempang pura ya ka mission blay. Tuduwailem, bangan la ban budin ya pi, da ka jing snurit, bat jing shirhem, dong ka jing duwai. Aiba, ringkat bat ki sister RNDM jonga, ngan suthiet haka mission shong sbai, jong mensim makut, nakabenta kabalang, bat kaperthei. Mame koblei Trinity, ukpa, ukhut, bat mensim bakut. Amen. Hakakerten jong ukpa, bat ukhun, bat mensim bakun. Koblei bam jukut, milakot yanga, ban bodin yo Yesu, da jing SHIJUNOM. Menta, nga Sister Mary Christilyne Khongrymmai, RNDM, hakmat jong pi, sisabaya hulang Nongphlang, RNDM, nong mikmat jong kajing yasulok, hakadong mingi basyate, nga klay yakajing smai JUBANLAK, ban im soti, im duk, ban im kongu SHIJUNOM, kat kum kakot riti, jong kajing yasulok, ki sister Maria ki mission. Tesbun hanga koblei, kajing ay, ban shun syah yakani ki JUBANLAK, pakanyay long kadakashin, bomla ban pendam, kat bangadang dun, hakane kapalthei, ban penyaya mission play, bau khon jong me, ula seng nong rim, shua bo unkiyo shabnim. May bneng ba baka simpang pura, ya mission play, tuduwailem, bangan la an bodin ya pi, da kajing surit, paching shirhem. Penjeliu ya kajing imru niam jonga, da kapor jong kajing duwai. Ay barangkat bat ki sister RNDM jonga, ngan sotit ha commission shows by jong mensim bakut, na benta kabalang bat kapalthei. Mame koblei Trinity, ukpa, ukhul, bat mensim bakut. Amen. Minta, ki sister kinlait banbu ya ki mombati haduwan, bat ban leksoy ya kadulur jing smai JUBANLAK, ban bin ya ka jing ya day shitli, ha ka jing yap bat jing mipat ukres.
yang parak mentuai berpang kalor dengan mod. Toblay memelalong batmei John kahok kecik kroi parak. Kapno kekrau kecik ye cumi yau pun benreu. Hadu paman ai banyak benta kecik implay jobi. Ko pau uci sukres utrai cumi. Lawan batpen pau kecik palang jong kecik kroi subah cumi. Ulapan kroi ya kabalang ula ai haka yang mensiap kroi. Lapan longjuk ya tadi kenang bat pendil spa. Bat penlai yang ni nak kacing longra. Nadu menengkong melai yang ni yo abel unok sa kacing kuat. Bat nonguna jong kacing lului. Bat kacing play comi melasai aman lagi juk yaki kuat cenderang berkenteng. Iba silot bat sengap ya kacing kuat. Bat yo pentang haga kamera dan penya yaki ma comi. Tuai bakin penting sai ya kacingiem halakasni. Topek kopa ya kini kikon balacit cumi. Isista Banrilin Nongphlang, but Sr. Christilyne Khongrymmai. Tuai bakin dak mian, dak mesti bakut. Ubanyai sindran, unyai tiang ya kacing mau dunyam, kom kirkhot kebatiam. Tuai bor bakinlah banjok ya kacing tenju kibas ngodem ya kibas jenjar bat kiba imsni daga kacing pediang kisakan men bat kacing penceliu ya kacing day bau kres ai bakin pediang ku bor pa jong joki lembang ki nong jik tho bat jik pune ki bedai bat ai man sim yaki breu banyak kendu bat ki ai baki jingkar ku kintu ceki na ko podeu jombi tolong yaki ko play padan por munong sensyang nong chan por bat munong yalam bat anda kin wan yang akmat jong kuan jombi tolong mami ka bainom basisha jongki bat ai bakin duai ro yami shijunom lembat kirip kuat dau try Jongi uci sukres kun jongmi, uba emma sensyar kapami, hakatilong way jomat siapa kuat, uplay junom la junom. Amen. Sakti, un ai hai Sr. Provincial, ban pendeng yaki, hai Sr. Banrilin, ban Sr. Mary Christilyne. Sr.Banrilin Nongphlang, tudeng ya kani kasati, kum kasinjat jong kacing IT jong pi hau blame, ubala penya so ya pi ya kati SHIJUNOM. Tus kem tliang ha kacing Khongrymmai bacing jong pi, hadu bapinda boy ha ka ying shong le jong trai. Sr. Mary Christilyne Khongrymmai, tudeng ya kani kasati kum kadak kasinjat jong kacing IT jong pi hau blame, ubala penlai ya so ya pi halaki SHIJUNOM. Tus kem tliang ha kacing Khongrymmai bacing jong pi, hadu bapinda boy sha ka ying shong le jong trai. Di Sr. Provincial, Infant Company, ya kekot riti jingkim, bat kekot ain jong kacingnya selok, di Sr. RNDM. Sr.Banrilin Nongphlang, tupiang ya kani kekot riti jingkim jong kacingnya selok reunion Khongrymmai Commission. Batu imsni haka kan long ya pi katame jong kacing syai hakalenti jong pi kadau jingkmen wat haba pi day ban ba ya kading na ai baga jingbi not kuliah jong pi ya ka kan pen kuat pen kentang bat kan ri sumar ya pi syaka jingim bang jikot. Sr. Mary Christilyne Khongrymmai, tupiang ya kani kekot riti jingim jong kacingnya selok reunion Khongrymmai Commission, batu imsi ya ka. Kan long ya pi katame jong kacing syai hakalenti jong pi.
Kadau jingmen wat haba pide ban ba ya kading na. Ai ba kading winat pulia jong pia ka kan pen khot pen kentang bat kan ri sumani pi sha kading im bam jekot. Hakan nekopot is Sister Baya Hunlang Nongphlang Provincial. In Pediangnya is Sister Banrilin Nongphlang, but Sister Mary Christilyne Khongrymmai. Kidukhat Bakura Jongkaseng Kamaria ki mission. Hagakating jong Sister Josephine Kane RNDM. Sister Rangbatu Jongkaseng RNDM. Ngapdiang Subhayu Sister Banrilin Nongphlang, but Sister Mary Christilyne Khongrymmai, but ngapen benar baik ba hilalong kiri khot bakura jong kajingya selok ki Sister Kamaria ki mission. Ai ba kajing im bat ki kam jong kin sakhi ya kajing ye ublei ha kajing penyar ya kahima jong u. Kum kadak jong kajing kemen ni baro ginya thak tilang. Archbishop is Sister Flavie Castellina, Councillor Jongka India South Province. Ban I Kublaya is Sister Banrilin, but Sister Mary Christilyne. Da kajing kemen is Sister Banrilin Nongphlang, but is Sister Mary Christilyne Khongrymmai. Kinruwai yakapawa JUBANLAK jongki. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Father and Barbara. Wat baik pop jungi, and rega jingnya jokabalan jungmi, baga jing spun jungmi, to I can gaga jing sup, jing klik away ka kum kaman jungmi, mame ubim basan SHIJUNOM la junam. Ka jing sup utrai kan dan berboring kat bati. Tungi terwaj dan ka jing sup iwei highway pat. Have mercy on us, Jesus, Lamb of God. You take away the sins of the world. Grant us peace. Hak mi, ukon nam bron chu play. Hak mi makin no ki pop jam ka protect. Sup mungi baro. Baro wena kod, shaka jing kawai, jong kod nam bron. Come to the feast of heaven and earth. Come to the table of plenty. God will provide for all that we need. Here at the table of plenty. Oh, come and sit at my table, where saints and sinners are friends. I wait to welcome the lost and lonely to share the cup of my love. Come to the feast of heaven and earth. Come to the table of plenty. God will provide for all that we need. Here at the table of plenty. Oh, come and eat without money. Come to drink without price. My feast of gladness will fill your spirit with faith and fullness of love. Come to the feast of heaven and earth. Come to the table of plenty. God will provide for all that we need. Here at the table of plenty. My bread will ever sustain you through days of sorrow and woe. Bless you, bon kutrai. Katkum gadustur, Sister Josephine King, Nong Mikmat Baklidu Jang Bajingya Selok ki RNDM, Ivor ya Sister Baya Honlang Nongphlang, Infant Benapat ba ya Kajaka, by Sr.Banrilin Nongphlang, but Sister Mary Christilyne Khongrymmai kin Saletre. Casa Generalasia, Via di Brecvata, Roma, 11 December 2021. The congregation leadership team is pleased to mission Banrilin Nongphlang RNDM to South India. We wish you every blessing and happiness as you participate in the life and mission of the congregation. Josephine King,
Congregation Leadership Leader, Margaret Mong, Lissy Sebastian, Lucy Wamboy, and Joycey Madasari, Councillors. Casa Generalacia, Via di Bravata, Roma, 11th December 2021. The congregation leadership team is pleased to mission Mary Christilyne Khongrymmai to India Northeast. We wish you every blessing and happiness as you participate in the life and mission of the congregation. Josephine Kane, congregational leader, Margaret Mong, Lissy Sebastian, Lucy Wamboy, and Joycey Madasari, councillors. Tungin yadwai, God try irisak men, pamanay ngi kayu kares pakoy, daga pamanap sab na kasyani ngi, hagaran ti sagating empom jukun. Yarap ngi bakin magurom yaka Maria soti, bangin laban wan hat sisen kasngi, banyo pentan kating kawai peneng jo kating empom jukun. Thou Christ utrai jongi. Amen. Utrai kan rengkat pati. Rengkat patiru. Dan kekrik pan cekaku no play. Do play bawan pan pura ya barot kecian nor bakut. Un petsyai pan petsan bor. Bakin laban bat kejutang, bakin layate bat u. Dunia rap yepi banyak, kagajing temen jong pres, hagalan ti bakim, jong gospel, kabakin lacie, bandum IT lade, hagaban syakriya kiway pan. Domen sibakun, ubami na upawan ukun penyo pelong yapi kawai kajing nasam yakabashim ya kajing bhabaro ki bansawan uplay padon porbaro upa barukun barmen sembakun unker kuyapi. That make you to be a part of our spiritual profession in the congregation of the Sisters of Our Lady of the Missions. May God bless you with good health to witness a flourishing growth of ordained priests and consecrated religious. As thanks also goes to you, dear fathers, who have come to pray for us and to celebrate at the Holy Eucharist. Your prayers and valuable presence have added to the solemnity of our memorable day. We pray that each one of your priestly ministry gives solace to those who mostly need God's mercy. We owe our deep gratitude to Sister Josephine Kane, our congregational leader, and her team for assuring us that we have a bright future in the ministry of the congregation. Your prayerful support gives encouragement to deepen our spiritual life and to dare to go ahead to be heralds of the good news. Thank you for being our inspiration. May our humble praise and gratitude decorate your lives as leaders. Thank you, Sister Bayahunlang Nongphlang, Province Leader, for receiving our vows on behalf of Sister Josephine Kane. May God endow you and the members of the PLT
with more depth and wisdom as you bravely serve the India Northeast Province. Thank you, Sister Vinita Kurian and your team for the untiring support during our period of our formation. Dear Sister Mildred Khongrymmai, our former province leader and the team, you and your team have been a towering force to bring out and polish my potentialities. Thank you so much. May your firm conviction continue to influence the young sisters and candidates who are still descending their call to religious life. We take this opportunity to thank Sister Shongita Gloria Gomez and her team at the Davao International Formation Center, Philippines, for getting seasoned, experienced resource persons for our intensive preparation for perpetual vows. Their selfless inputs were sessions that shaped and molded us. We thank each one of them and pray that God will continue to make them instruments of His noble cause. We have no words to express our gratitude to our dear Sister Nongphlang and Sister SHIJUNOM, our TP's directresses, for their accompaniment. We also place in records the valuable support of Sister Sylvia Ines Tongni and all our formators at different stages of our initial formation. They gave their gentle hands to lead us climb the ladder of formation and discernments. We pray that God reward them profusely. A very big thank you to Sister Firbina Sumer, the animator of St. Joseph Community Jayao, and all the sisters for making the day a grace-filled event. Sisters, you left no stone unturned to get things set in their places, blending everything in one harmonious mold. May God reward your commendable generosity. Our joy had been multiplied to 100-fold by the presence of the sisters from India's South Province, Bangalore, who had come to enhance the event. Welcome, Sister Devi, Provincial Councillor, Sister Helen, Sister Pushpa, Sister Joyce, and Sister Shiji. Your coming to Shillong is also an occasion to visit your friends. Please enjoy your stay in Shillong and take back with you a basket full of blessings to the other sisters of India's South Province, Bangalore. The lion's share of the preparation had been shouldered by Sister Nongphlang. Dear sister, your dedication and concern will be written in gold in our hands. May you be the recipient of countless blessings. We also place in record the name of Sister Philomena Halakot, who so efficiently edited all the manuscripts. Sister is a valuable support asset of the province, the church, and society. We are proud of you, Madam. May your instrumentality reach far and wide. Our heartfelt gratitude goes to our spiritual directors and retreat directors who from the IIS Institute run by the MSFS Fathers Bangalore and the OCD Fathers and all my professors at Khongrymmai Theology College Bangalore for the spiritual insights and wisdom they generously shared with me. This has deepened my faith and increased my love for God. We take this opportunity to thank the RNDN sisters of the different communities who had inspired us by their commitment and passion to be creative and resourceful. Dear sisters, continue to pray and accompany us. Our wings are still tender. Thank you for coming to witness our perpetual profession. We profusely acknowledge with thanks to the sisters from other congregations for praying for us. May God multiply graces for you for making sacrifices to be with us today. Thank you.
The ceremony became lively by the melodious voices of the choir under the direction of Sister Rojita Nongrum. Dear TP sisters and beloved aspirants, galore of thanks to you. May the formation periods ahead of you enable you to discover your precious selves. Dear Sister Bahunti Sayu, you have done a wonderful job to enlighten the congregation and make the ceremony flow smoothly. Our grateful thanks to you, dear Sister Milty Maurong, and your team for the sober and blending decoration of the chapel. They added festive joy to the mood of the celebration. Congratulations, dear sisters. Dear Sisters Mary Mazzarello, Virginia Khongrymmai, and postulants, by your aesthetic taste, you have made the venue look bright, befitting the occasion. Thank you so much. May the satisfaction of the work refresh your minds. Light is sweet, and it is pleasant for the eyes to behold the glittering sun. We also thank the photographers for capturing the special moments of this auspicious day. We are grateful to you, Sir Godwin, for skillfully operating the PA system that enabled the congregation to participate at the ceremony with fervor. We sincerely acknowledge the admirable skill and loving service of Sister Judith Shadab, Sister Aislinn Sim, and the team for preparing delicious meal for all of us, which we are about to enjoy. We have no words to thank you for shouldering this arduous task. May God Himself multiply the blessings. We take this opportunity to extend our thanks to all our friends, well-wishers, and benefactors for coming to add joy to us. Your love speaks volumes. Please go back with a blessing of peace from God. In a very special way, I express my sincere thanks to India South Province, the province where I belong. I remember Sister Vinita Kurian, my provincial, with love and gratitude. I thank each and every sister in different communities for their fervent prayers and great support for me. I thank God for helping me to grow, to be a better person through their guidance, care, correction, and sisterly love. Thank you for all the opportunities that I have received at every step of my life. I wish them good health and happiness. Kumbaga telu play ka ong haga kita jing pawa kalandong maning kong kadikot kabakindai. Kikhon kilong kapansiat kaburong jongpi bat jendeng yaw rendang jongpi. Hoy ngimla kanen ba kane ka kantin ka theo yang jing im ba kodor jongpi mai pa. Mai pa ba it menta kumni ngi yang mat keduan lupa ngi po iping deling ba ka jing lanadi ka jing ka jing spun ba ka jing ai dilut jongpi ken. Pila pen he pen san penang pen stat ba pila hikai penginjit ya ka jing im ka bakha ba ka sida. Kumta bin ba bin kalenti ka ye plelat ban pen poi yangi sha ka ne ka thong. Donong sa nang khan may pa ba it but im temen song pra song sang kalhai hapne uplay but imapling. Ngimla dalale pan sel kliang ya kijing no senyang barat ba jongpi. Henry ngi kulang bangin po ya pi kendong ha kijing duwai jongi. Shi khodung ka jing uplay ya pi may pa. Ipen pau kijing sumo ka bakrau ya pi kin men ki para baju ai nik sim pat kersan lem yangi ha kijing ya dan ti jongi. Kuplay sibut hiru nang keu irat syafran bat penhanai ya kalawing. Arti arjat ni ai ka jing skamu ya pi baro ki bahai ngasem ki katekis ki nong hikai ki seng long kmi seng rakba seng longfa seng samlan
para lok para jor, kibala wan knang na jan ban na jai, man wan pinchngan yangi. Kajing don lem jompi, kala pinch mam ya kajing kemen yangi. Ngas meu sarong bat ai play kerpang yapi pada kitwin bait I parish priest jonga ibalawan nang pensingai yanga hakan ni kasni kajing don jompi pada klaimen stem chuchu yanga kublai sipone pada ngakula ban duai pinang la ban pring ya gibril syar hima bakrau jomplay Na ai kajing songo yapi Father Robert Matau, I Father Senrop jong parish umsning, palawan shimenta man pensngan dem yangi. Kumjuru nasngomu ke Father Tobias Karnap kenta, I parish priest jonga, wala imla bandon rekat menta badni. Kublai shibun Father, kijing sneng bakordor jongki, ki yai senran yanga. Napen pau kajing sngomu kabakrap yapi Father Julius Purba, balapen baptis yanga. Bless you good. Apila bet yo sembai jong kajingai hakajing iam jonga. Katno kadur pat jengi kapo kape habayu iyapi kinya kinyi kimeina kimeisan bat kikur kikha bai pedan kat lembat ni hagani kasni kublai shibun saya isu presan rengkat kikku bakodo jublai bat kijisun ran jong kamarian tesuti Kumbadan kajing ong, ba kajing smai jikim reuniam ba SHIJUNOM, kam day kajing put. Henry, kadang day kajing sedang, pajam haganti sok sial sok rupa, penang pencri, pat pensai sok ibatiang, halencer kesini. Kumta pi baro ibadon hang ni, dor yang dua julam, cucu, kenang bangila pendepok, ya kengkor batiang, jom kajing im missionary. Ni ai kajing kublai kerpang ya kibalang shnong jongi baro atli kibala kershan met badmensim lengba kijing duai jongki snobha nang yai kin maulem panang yai duai bangiru kendong min yai kin mau yapi ba pin krik ya kijing kerku ublai nimla klem da ai kajing kublai kerpang ya pi baro kikong kiba bala treshitong met badmensim an penkre pasan biang ya kabam kadi da kamensim bakelut to blay unang iteker hai kijing kerku halor jompi Even pau di songo ya kibaro driver bakilawan na kaleng kijaka an penpoilem ya baro kibahaye ngasem jengi hagane kasni kublai shibun Kumjurung yaiti alti aljat ya baro ibradan minta pen po pen plik ya kasni bakal pami jongi do play ke jingsu unang yai ke fu bedo ya pi baro We also would like to thank all our family members, all the RNDM sisters, friends and benefactors who are not able to join with us physically but spiritually are with us. Thank you so much for supporting us with prayers and good wishes. The celebration will be incomplete without sharing the common jikawai. You all have a right to taste appetizing food before leaving your room. Bamsuk kublai shibun.